Karbiang Autonomous Council pen World Boxing Gold Medal kelok sera sami ang kosita boro apan karjo lakni atangka kapajir. NLF asong atung Krisor Kemang Beng Kalitang Anokbe pi tumapan kachikimo. Trok Kemang Beng Kalitang Dr. BR Ambedkar Karliar ni kachikimo. Kardom Mid Express berda thanbang nili thare chesong teron thambir tang ton pen arjuik tham Karbiang Autonomous Council Secretariat Conference Hall along matijong ni Paitrok Sierni World Boxing Kachepate along Seranong Ekelong Sera Sami ang kusita boroapan Karbiang Autonomous Council pen arjupon Sera Sami apan karjo along District Administration atumta chirap chitodun Asam Sunipur Amekar Rakesh Boro Lapen Ranjita Boro Asupi Angka Sita Boro Surihini Rakrenia Ningkan Pen Boxing ke Charlie Ale Kinamtang Pai Kuni ni Pai Inkora Trok Arni Guwahati Along Kipado World Boxing Kachepate Along Sermate Gold Medal Anong E Chepalong Asam Along Kido Kaprek Along Rialong Serar Sami Angka Sita Apan Karcho Ason Karbiang Autonomous Council Lapen District Administration pen boxing Sami apan RCC alang ni kethegapan aman pathepon CM Tuliram Rong Hang lapen Ari Sangho tumbensi boxing Sami angka sita apan RCPon lo Karcho Amailong Principal Secretary M Hajarika Deputy Commissioner Adil Khan ASP pen Chenglok pinangan asaipu kethegedingatum chitongdot renti কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে সবে গম পায় কাৰণ মানে বক্সিং বুলি নহয় মই ভাবিছিলো কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব কাৰণ ঘৰৰ তিনিজনী ছোৱালী হয় মানে এনে ভাবিছিলো মই কিবা এটা মানে মাহঁতক কৰি দেখাম বুলি কিন্তু বক্সিঙত মই যেতিয়াৰ পৰা জইন হ'লো মানে বহুত ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলো সেইকাৰণে মই আজি মানে ইয়াত পাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ বাকী এতিয়া উঠি আহিছে ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতো যাতে আৰু ভালকৈ মানে প্ৰেক্টিছ কৰি বা যি গেমতে নহয় বিভিন্ন এতিয়া আছে ডান্স হওক যি হওক সবতে ভালকৈ সিহঁতে পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু আসামৰ নাম কৰিব পাৰে বক্সিং খেলিবলৈ উৎসাহ কোনে দিছিলে প্ৰথমতে মোৰ দাদা আৰু মা দেউতাহঁতে মানে সৰুৰ পৰাই মানে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে সেইকাৰণে মই আজি মানে ইমান লেভেললৈকে পালোঁ এতিয়া নেক্সট টাৰ্গেটটো অলিম্পিক হয় অলিম্পিকো আছে আৰু বহুতো গেম আছে অলিম্পিকৰ কাৰণে মই আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আছে সেইবিলাক গেম খেলি মই মানে খেলিব লাগিব অপৰচুনিটা বড়ো নিচিনা যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ যুৱতীবিলাকো যাতে উঠি আহে তাৰ কাৰণে মই অপৰচুনিটা লৈ আনিছোঁ যাতে স্পৰ্টছ কালচাৰটো বা স্পৰ্টছৰ সংস্কৃতি যাতে পালন কৰে কাৰ্বি আংলঙৰ যুৱক যুৱতীবিলাকে অংকুচিতা বড়ো নিচিনা শিকি যাতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত যাতে চেম্পিয়ন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলো কাৰ্বি আংলং বাসিন্দাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু স্পৰ্টছৰ কালচাৰটো আমি কাৰ্বি আংলঙত এইটো ষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে যে আজি স্পৰ্টছ হ'লে স্বাস্থ্যও ভাল হ'ব স্পৰ্টছ হ'লে যে আমি খেলা ধূলা যদি আগবাঢ়ে তেনেহ'লে আমি শান্তি হ'ব শান্তি হ'লে আমি কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নৰ লগত কাম কৰিব পাৰিব নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক যদি স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত অংকুচিতা বড়ো নিচিনা যদি উঠি আহে অকল বক্সিঙে নহয় বেলেগ ধৰক ফুটবলেই হওক বেডমিণ্টনেই হওক ইনডোৰেই হওক আউটডোৰেই হওক যে অংকুচিতা বড়ো নিচিনা যদি কাৰ্বি আংলং যুৱক যুৱতীবিলাকে যদি উঠি আহে তাৰ কাৰণে মই আজি সেই অংকুচিতা বড়ো যিটো ইয়াত আহিছে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন উইমেন বক্সিং ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন তেওঁ হৈছে যাতে সেই মেছেজটো যাতে কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম যুৱক যুৱতীবিলাকে যাতে সেইটো শিকে আৰু সেই আদৰ্শটো যাতে লয় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ KLNLF asong ingdeng Krisor Kep Kalitang Kaya Nokbe Pia Tumapan Matijong ni Paitrok Arni Kachikimo Arani Taralang Supatua Klamlong Kapaman Pona Berta Card News Channel along Berta Nangle
Matijong ni pai trok arni ada porpai Gracia porpen lamaing turpon si Karlitanga tumapan melur ke kaipen kachikimo pon pado. Labang sopi KLNLF mai pu pidili pen kachari pono mailong alwisar po aman pen KC bidisar Philip taro chitong dun. Amparta ongdong hampanga song klemang pubang pietum ta chitong dun pen mayalong RD pidun. Rada mai pialong Karlitang anokbi nokbi piet tumapan kachikimo alun KCS atum pen kachisong alun parju KLNLF as songatum Gracer kepang ding Karlitang kaya nokbe pi atumapan kachikimo pon long alhisar popen lamte kejai pon ke Lasi Marta kopi posi avia phik pinang ko kopi posi thinan ko lake alang itu ma ho pathan kar jaw ko aningang thim cherot kut amu chedong phat apan chipi hai bet asona tong tha lasi ribulo tangte English salam the polo the blood of martyr sought for vengeance, justice, retribution. Pasi vibulo putang te alar hui nangji, vibulo putang te anam long nangji, justice aho kang sai long nangji. Pasi itu aho kang sai long ji ni putang te itu makar iu kilo hamfrek hello. Pasi itu makor te itu ma vigi pi abang aku pi. Cepat hi pi polo kang sai ke long ni pan ko pi kang sai lo hemprek long ngi phat wase abang putin hemprek ham jar inalita ni ar ini ni tar i muhar tum han akang jong tham lo la pen ni tar i ini tum tar i nai ke hemprek hello আমি যেতিয়া 2010 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি মূলহুতি জয়েন কৰিলো তেতিয়াৰ পৰাই মানে আমাৰ আলোচনাটো আৰম্ভ হৈছে সেই সময়ত আমাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে পিসি হোল্ডাৰ ডাঙৰীয়াক নিয়োগ কৰা হৈছিল যোৱা 2016 চনত মানে আমাৰ 2010 চনৰ পৰা 2016 ছটা বছৰ আমি পিসি হোল্ডাৰ ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা কৰিলো আৰু দুটা দলৰ চৰকাৰ পালো আমি এটা ইউপিএ আৰু এটা এনডিএ UPA kami 4 বছৰ পালো ইয়াৰ পিছত আমি এনডিএ আজি 3টা বছৰ পালো তেখেত নহয় বুলি আমি কওঁ আৰু সব আজি নাগালেণ্ডৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা নোহোৱাটো এটো সব কাৰ্বি আংলং 6 এৰিয়াৰ মাটি ইয়াৰ মানুহে বা ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি নাগাছি তদুন পেন বা হিৰজুমে বিধি কিমে নাগা পিদুন পেন কেনে বা সং সরকার পেন kachingki akuthak prabjin pen kapachun lapen karbi arara kemang la so hok pet kapachun da prang japan kachitu kachira parman lamthe mate kachuni lamthe tami baklang ne tiblo lapen ken leba hin pen la helo chuningri je hembrek kang tim long letik bang solong kachira kachitu nange pidun japan si chuningri hembrek ke hang aputhak bang ke tungir racharya song ba hamphanga song punitum labang so ke khamki dunji alam ke awe la solong bang nitum hembrek kilong da prang ya tawar lomang ke nitum kene basong me kai ke da cherap doi la pena tawar de cingkudang ape nitum ka cherap dunya pan kai ke tame aprang ke dunya pan to ka chisik do Troke bangdeng Karlitang Dr. Bhimrao Ambedkar Karli Arni Matijong ni pai trok Arni Dipu Samson Singh inti Memorial Park along kachikimo sai kedeng Schedule Implementation Committee at Tumben Pater Pipon si Matijong ni pai trok Arni Dipu Samson Singh inti Memorial Park along Troke bangdeng Dr. Bhimrao Ambedkar Karli Arni kachikimo pon pado labang soajay meglong IAS retire Jay Kathar Saising Rongpi Jonah Singh Teron Rita Kramsapi Professor Ranjit Hanse Samson Teron Pranjol Crow Bida Killing Longkumar B Pendang Lok Ongnung Hampang Solong Klemang Pubang Pi Lapen Lo Charlie Arisue Jangatum Chitong Dun Rinti Kachikimo Pono Mailong 6 Schedule Implementation Committee Lamjai Sar Popen Lamte Kejai Pon Ke Dr. B.R. Ambedkar Lapen Reverend J.J.M. Nichol Roy atum 1946 lapen 1950 ningkan Constituency Assembly along Kacheparai pon Vekje pan Arjab dun thip ajok si pini arni Autonomous Council along 6 Schedule Aron Karbi Akhaya tumalong Kedo Ilo Pupen Chenglok Pinangan Lamte Mailong Kijay pon pado Normalam so pora pandhiya na format Birta Moington ponik senen Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkalang.
Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195. Hurry up, hurry up, hurry up. Difu Trade Fair at Difu Club starts from 22nd of November to 10th of December 2017. Luxurious handloom handicrafts products are available, such as door curtains and cushion. Valuable quality of traditional Assamese dresses, shawls and saris, shocks for men and women, etc. Offers on all gas stove and Samruddhi unbreakable plastics. Art and craft sofa come back. Cosmetics and Ayurvedic medicines are also available. Credit and debit cards are accepted without any extra charges. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. DNMO Pipatot Bertalong Wangtulum. Normalom Greater Nagalim Japet Jahoya Lampen Cutting Dang Langa Porod Karbi Locharlia Songmati Kesia Tumta Matijong ni Pai Po Arni Assam Chief Minister Sarbananda Sunwalapan Kachetong Dam. Karbi Englong Lapen Dimaso Long Le Greater Nagalim along Parlujima Parlule Inglong Hini Japet Jahoy along Le Konjima Lahai Noding Rongalam Kachini Jiapan Matijong Po Arni Karbi Englong Dimaso Hampang Asong Atum Chief Minister Sarbananda Sunwar Angbong Kachingwai Patepon Kachingwai Long Kese Maipu Bijoy Be Lapen Arisang Hotum Chitong Dun Lapen Karbi Englong Lapen Dimaso along Le Greater Nagalim along Parlule Pusi Chief Minister Sarbananda Sonowal pen lamthi paklar pon thupata kese songja be kat news along than pachini Iltum kado with heglong lojete labasun nagalim na problem anesina I am la center to so I court nagalim it court puthak pen kedam tang penangani karbang long pen ensis pen chenglok along pre adim sami tension bang dolo athima ekewangji 25 to December Christmas arnisi je central government atum itu nagalim lo itu NSNIM itu abang hudum han itu laso agif kipi bolam dulu atung kemana yang kipi dan alam dulu laso apprehension mo laso kip hire kitu ko jok
penani KSC penting lo song tum samme la subut hak ka song bang dulo lapen ge non hejong itu karbiang long la pen ham pha song tum lapen ge encils itu apex body hal tum pen cenglok nil tum chief minister panstame cetong nam dulo paktumi lasi chief minister pen kelong alam the bang penlo je chief minister tame whereas la bang ge all some problem pol la mga alang jongjong stame untik bangke la su jitu ke papi pede ji phana lang tame che songun populo la pen prime minister phan tame la su jitu problem ele tum kar byang long pen NCS long jitu nona bangke jitu suprastate penjelo any other jitu form of jitu political structure jitu dak claim alang tum ke mangkang tum mate la dagmo satellite council polam nale rokla la si kado elam stame Prime Minister lo ang li address po pusi lang li nito mang no lam cha bang chi bidun Denarong along matijong ni pai trok arni trok sing deng Karbi Farmer Association KFA Karja Barni talon pusi Denarong penito maperang ke cut news along birta nang pali. Den arong patua klama long kapadu pon KFA Karjap amepi along saikatiki kenang sot aputhak alhia tun pen kachitong arada phan than pachini saikatiki chihung lote karbiang long atok ano along ta chingthur po puta alhia tum lam ke thana hut aning chiphat herinti Karjap arni aparman songa mepu samsing hanse pen kachari pen rat amai ta padupon EM Torendra Brahma, Thekar Abirta Achabang Samsing Hanse, Veterinary Lapen, Fishery Ok Kapangreng Saikam Asai Puan Parta Dokmoka Press, Abang Puatum Chitong Dunringti. Pinimite Express Berta Bangkelapan si Canton Poniklo, Laibom the Cut News Channel, to meet me, Korang 2.